Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haka arphang tarik ubanay jamang arjar arpuar. Kamigalia Board of School Education kalapan banaya ka result jang ka higher secondary school living certificate haga science but commerce stream haga baka samla riya kharpran kabapuli Hasin Anthony's Higher Secondary School Shillong kalayo banbat ya ka kerdan ka baningkong haga thup jang ka top 10 haga commerce stream kumta kum kadak ban kentiu bat I mensim shu ya ka tay ka samla Nagalang kinong yalam jong ke NPP Shillong City, haringkat kidikot ke NPYF, bat uba Rocky Heng, kilapan ko buram ya kani kasamla puli, bat IT ru da kasong pisa, bakan la ban kersyan yaladi, hai ki jing puli jongka. Habakren hakani kasngi uba Rocky Heng, ulapan pawi ke jing sngong sarong, bat ka jing kemen ka bakraw, baka ni kasamla ka baday na katay kasnong, kalala ban khet yaw so ubabha bat wanra nam bat buram, ya kasnong ka thaw baro kawe, da ka jing tray shitam ka jongka. Shushu uba Rocky Hek ulan nang ay mensim ya kani kasamla, baka nang la ban ya tray shitam bat baka nang la ban poy siya ka thong ka baka thmu, ha ka jing im ka jongka. Bat ula ongru bada ka jing tray shitam jongka kami, da ka baka mai ka baren, kalala ban kersyan ya ka kun, hadu bakan dala ban wanra, ya ka nam bat ka buram, ya ka yeng ka sem, bat ya ka shnong ka thaw hi baro kawe. Pibat ki baro ki hek lawan ni sini ni ma ba bot ba long na ba shuan I'm semi sarang ai dia kan bani ko ya ko be mo la ilang ni sak ni ti bo ti ka jinna kan ki lockdown do pri kham le ba ki exam ki so do we de shukun mani nang ni shikma kan ki shikang man ka tan ni puli Baru kita member juga NPP Shillong City, buat ki NPYF Shillong City, buat kunjung kini bahaya kesem yang kau riak, sama riak mah, belum kini dah persa jungi. Dia ni belak sak selam akan kita senang ketahu, akan kita bertemu kat konsensi, nak duk por kini teman jungi ni, ni por konflik. Kalau ke was snow comment buat nakaliang jongi nong chong snong ru amde ba ong ba tangga yeng kasem baki comment re ilawara buram ye kasnong golfing ibara kowe kumju ye ka jella ba yo top ha ka top 10 yo number 1 moi ga po ka jimpule ye ka class 12 ka jongfi commerce te ngi comment mo ha ka jing im jong iru ba nang ni sakmat main dang yai peteng kumbai la ai ka press briefing bene lemba la po YouTube mo ni bai kwa balong CE mo charter accountant ni kermen hi fi samlaria ba bilang poi saprang bat ho ni ru nakaliang ka parti NPP hi ni wan rasing on sakhi ni kat mangila ibo risol jong ila wan supi wan ya ai jingrap handai kumbo pi ong pi mo kalian kaya ye kasem do piwa pimla ai ban kersyan nadu opor lockdown pimla ban yele ta exam ada pula syule ya online exam ni menta kani kade ka steps ka ba pila poi sha kerdan mo menta sha ka degree level te menta ka piru dang yai minat ya tristam na ka por sha por rangi ngilong capable na kalian ka jong ni kloy ban nya pipi pila lom ti persa hari jong ni ngam dan hi nei ngas ket bok ke duang ti dan bok pindan bok koi bakia bok nang nang start ba puli ba nang ma pindan ma blei bana neng mo tanta me ka kemi ju pi ka batre sitom hanai mde bok wan ka long yeng ka badan ba em mo dan ba rajok karpan ni ilong tang mama i bas tekram private ikimi basu desha ani po golfing ke jongi te kalong ke ba sultanat bangin yo snow mo wan na kalong yen ka ba duna handai ikime krempep iyai tristom bat iyai penhe persan ki ko bagi khon ru ki ri sumar sendong il jong bat kinang start bat ki puli bat hadu mentasi ida wara sya kata buram tang ni kenten hi ke bok ki na baron na kuntup na kaliang NPP
Mo ni ai ka jiket bok de ram ko nda da ko jiket ya ta ko be shibo. NPP but the NPF bagi one kya ko play but obviously major ngaro by the strong but at least ila I hadu kat ni ila encourage ngawan play ba ketui thank you. Ya ipi mod ban pulai mentapan hadin. St Anthony's College Kai ke jing temu jong pi hadin ba pila de ban. ngaku aban drama CA chartered accountant dengan pursue CA syakman ada BCom